las. Nyo. Hingga nasi sisale. Kadi mo lepo ka. Menyokah kan tulis bati uronyo bati diut menerima body. Sode body. Yang pek kapegat nan las. Jadi nyo putra yang kakak tulis. Ini nak orang dia tu. Lai tham nam tham. Jika pegawai kah bengkel orang yang pak tulis kah maju jaya dah. Hukum Madura. Long ada dinom nyo kakak cek kat tulis ai dia pumpuk macet. Wa primary be tu cek tok perfect. Okey sekarang kah kalau kape tu. Kak anggap lu juga pukul kah. Kali aku pegah bagi cik, pek kat tulis lah tom kak pegah dana sama lah tom ngelung ke. Pek kak pubrok nan lung. Anjir kak pegah lah. Body dia je. Pek kak pegah lah. Haji kat tulis long kak ulah kau. Kau pek tu ah. Kan betul yang ngomong dia. Bicara sikit pelenya kan kita bicara sikit. Menerima body disana yang baik pakai lah yang hak mendalung lo hendak dia kemele buat pegang urusan tadi tak pegang urusan likah orang lo pada ni kalau pegang lo hendak perlai batin kontrol kan betul lom thay lah nak tulis lah hanje thi yut lang baik kat tulis lah hatom lah body nampak tapi benar bukan lah kena lah pokok Bek kalah body. Ngan bek. Yo ni sebetulnya hanjut lah kayo. Iban hanjut. Itu bagus dah. Tak boleh. Kan, lagi lu pegak. Lagi aku pegah 3 keluarga bapak kecil kalau aku pegah. Aku pegah lo. Kalau dah le. Pegak di bang ngalah. Bapak kecil kalau aku pegah. Aku pegah lo. Betul. Ibu muka madurang. Okey, pegah. Alin bang galak kena. Alih anak kau. Yang sewa lah lo.